als Viper. Also, questo è credibilità. Ci vengono di questi hure temas. Quei è hure complicato sowieso con la televisione. Ma lei, ehi, cifre. Ok. Ja, fej. Što je zbogač me načakam med Roma je misl nođa domet. Also, malgrad che certi od vol bucre, che coin hure compliquem, Cinċajn zolz eba da qualco. Ils spitals regionals ein il Grigiun ston combatter per survivor. Niemand, der arbeitet, keine Maschine, die piepst, das Bett, wo leer ist. Das Spital Tiefenau ist zu. Wir haben schwierige Situationen für die Spitäler, Land auf Land ab im Moment. Sfides enormes con consequences finanziales. St. Gallen Spitäler gehören eigentlich selber aufs Krankenbett, zumindest wenn es ums Geld geht. L'anno 2023 scriverà l'ospedale cifras cocnes e il 2024 non sarà otter tenor la comunicazione les medias. Als Spital in Svizzera weide die Mender. En quella schau cinċajn ze do quel problem dil de co e c'è che podes forse essere in slidiazione. Mo sperdon lanciata. I va explicitamente per la finanziazione degli ospitali. A boppel sistema de sanadat scotal. I va pia boppels medicaments che sono in Svizzera abbiamo, ma cars. Also, non so wenn je tots gilts medicaments in Svizzera in simplement abbiamo meglio che exterior, ne? Et i va e boppeles per les pagas de mirdis che ston halb für die Wunder per se vese per steil Maserati so ente la seconda gascia sparto, ne? Aber apropos, ci vesen proprio off, il signor chef mir diese consortes. Lu massen in lo midlife crisis per Fiat Multipla. Ma chica proprio off, was in wir kunde coi. Also die extra offs in Multipla Cabrio. Also na, I va als boppils medicaments e los pagas de mirdis et di va ebo specialment per les casses de malzons pia. Quelles flottes casses che permetten durch quensos ma pli per e-mail. Per spregnar il porto. Per e-mail. E lu specien i propi ch'ins vesi quels mails. Sper tu c'è la corrispondenza. Super importante. E quei mia. AliExpress. Segnang de cocchia ai tons mails de AliExpress. Oye, mamrai, quatrati che sei in a Burben, in a donna giovne. C'è vi auch schon ein con Unicorns. Ja, sie pli innergarten Kurios, wenn der Einhornvorhänge, also mo innergarten, we. Aber eben, das Thema fus dir quelco. Aber reicht mein, weiter fries. Das ist jetzt wie, ich brauche das Wort Zitrone nicht gerne, aber es ist wirklich so, die Zitrone ist jetzt ausgepresst, oder beziehungsweise, wenn man jetzt noch druckt, dann kommt nur noch ganz wenig raus, oder? Aber man kann was haben Sie gegen Zitrone? Was haben Sie gegen Zitrone? Ei. Arnold Bachmann è specialista della branche dei spitals, con 30 anni di esperienza in quel business. Se capisce che il top giornalista, non è uno buonoms, ha de mo citrone, l'impertinenza. Arnold Bachmann ha proprio bien esperienza. Era 27 anni direttore del Spital Cantonale Quera, dal 1994 tocca il 2020. Da il 1994. De laatste temps even certi giornalisti hanno sia aiutato musica da techno da 180 frides la minuta. Ja, ils 90, meglio temps. Ils temps als quals che Putin faceva no Schalkau. Ed il team de moderazione del Telesguard faceva no schina sitcom dels ons 90. Ja, meglio temps. A schon già più spitals. Aber c'era proprio con quella Zitrone. Eindruck, man täge rauspressen, oder? Aber eigentlich machen wir
machen wir Optimierungen in diesen Spitälern, oder? Aber irgendwann ist einfach fertig, oder? Früher haben wir so ein Reorganisationsprojekt interne, ich weiss nicht, vor 10 Jahren, oder? Ist am unten dran gestanden, mögliches Einsparpotenzial 1 Million oder so. Jetzt vor 4, 5 Jahren ist noch gestanden 200'000 und jetzt steht unten dran noch 15'000 oder 5'000 oder so, oder? Das heisst, der Nutzen von diesen ganzen Reorganisationen nimmt ab. Arnold Bachmann è zwar bopli direttore del Spital Cantonale Quera, ma rappresenta chiaramente piuttosto la parte del Spitals. Seu nuovo job è il reminent, avantot ad essere come membro del Consiglio d'Amministrazione del Spitals. Tra l'altro è il presidente del Spital de Glaruna. E sco consigliato liber, s'occupa il pinavon de mandats più speciali, sco de present de mirada sanai il Spital de Zusaun, che è un po' più fede alle strecce scautre Spitals. Arnold Bachmann maneggia pia il Spitals abbiamo fatto, noi siamo fermi in Londra da fare tutto il possibile per optimare loro managis. Il problema è che non più den corritti als managis, ma ben le entradas. Al Moment, weil sie nun nada mein o a scheue. Muss der Kanton bald auch das Unispital retten? Alle Spitäler kämpfen mit den gleichen Problemen. Die Einnahmen aus den Fallpauschalen decken die Kosten nicht mehr. Ein Beispiel aus dem Geschäftsbericht des Universitätsspitals Zürich zeigt, warum das Spital trotz mehr Patientinnen und Patienten weniger verdient hat. Der Betriebsertrag stieg zwar um 4,4% auf 1,578 Milliarden Franken, doch die Kosten nahmen um 5,9% zu. Nicht con autres plaids, pi biaras blessadas e malsons che il spital tracta e pi fetg che il fa de vos giù. A quai ha de fa con tarifas, bustabs ed una massa cifras. Jag trattiava che vengono in flotta animazione. Effekt. Ok, schabiam pia. Ils spitals in Svizra vengono finanziati da 3 fontones. Quei ils cantons, las cassas de malzons e lu aunina gada cantons ni visnaucas tutte no organizzazione. La causa è quella. La causa è quella che Hast du disturbar? C'è os. Dr. Snuggler meu nome stavo. Dr. Snuggler? Grande rocks oder tantas histórias de boa noite. C'è fasti. Ja, ma c'è figlies vusca, signor doctor. Wie die als Fons de Neukits danès per l'operazione venien, scelzero me tubse den Kurier mir von il Maserati. Aha. E chi sa qua meglio che un doctor, ha? Ben ja jetzt. Also, case Fons, con quel che vos eres meme plauns, esses vos os et spital, e con quel che il paraculp di Maserati naturalmente si l'altezia de vosse scheines e va tras quella scoppigiada, stoes os eres stanchi ins diset spital, vos esses pia stationar in spital. Sei aber il cas che toccal vos bobaina vonda, e vos se vais il madem dia un tornar a casa, schalu ai qua in cas ambulant. So. Questo sta tot. Also, kad es ben un paar auto da di. Ni signor doctor. Io sai bude pli. Io sono un buon André doctor. Ja, mal Maserati. Turulu, tot het zijn. Questa ronda clarau nuot. Dr. Snuggler. Quella era mio Rox. Also davon. Dos? Ja, gen André doctor bo. E kon sta da, no mai, quera tor in inventader nit sicché. Ad insomma, Snuggler, also original Snuggles. To snuggle monte, cadinze, kuscheln, per un monsch gnocchergna. In una serie de fons con una figura di non pi passau ca non Dr. Gnocchergnades. Yeah, nus leven in mincha cas cinciada cas stationars et ambulans. Quals cas venien nominada mein
pagai different. In cas ambulant vem pagaus via tarifa Tarmet e lo 100% delle cassas. Cas stacionars van via Swiss DRG. Lo paga il cantun 55%. Il rest va alle cassas. Et in ulteriore denton importante differenza è il trattamento ambulant ein bien tompi bien marcaus che stacionar. De esempio, i dat halt nicht in hotel per suenter l'operazione. Per spragnar costs vol inspia mi da tonsko possibile dils tractament stationars vis in ambulant. Dopo il 2019 vale per esempio in una nuova ordinazione simple cau federal che prescrive che sis tractaments sco per esempio l'operazione dils eils della nebla grigia, il grauer star, sto vegni fa ambulant. Tenor in studi de PricewaterhouseCoopers del 2023 cresce il diember de cas ambulants als spitals, zwar in bien tompi fech che il diember dels cas stationars, ma ils cas ambulants fan una dinamo in tierz de la svilte din spital acut normal. E jetzt di Peter Spauk. Qua vedi differentes regions. Ina, ai che las cassas stonti als cas stationars eba pagamo la mesedat. Nignanc. Elles hanno also tutte noch nicht in Interesse, in blessure vegni trattata in modo ambulante. Nu che vegni eba, also nu che elles hanno pagato tot, ne? In altre regioni, vi lezze de inflati ospitals. Quels droven je ex non entrades, scono so in viun, ve. In dos nos hotel de pli, per esempio, che sono bobia de pli costs als spitals, denton puli de pli entrades. Per sprignar costs sur tot, fa quei naturalmente bobia sen, quei tot insieme. Per via de quei capite coenzi c'è. Navendi il 2028, in temps per fare il referendum, ugual scordaus la fin mars, navendi il 2028 vigna da un sistema di finanziazione unitari per casa ambulants e stationar. Per tudest a quei nome EFAS, Einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen. Quei nuovo sistema dove fa che già è interesse delle casse e degli ospitali deve applicare ambulanze. Il 2028 vem pia tot meglio. La domanda è denton cons degli ospitali che serviven tocca il 2028. Würden keine erhöhten Jahresbeiträge der Trägerschaft gesprochen oder das Grundangebot der medizinischen Leistungen massiv gekürzt, was jedoch wiederum mit dem Leistungsauftrag des Kantons kollidieren würde, muss ab Jahr 2024 bereits mit massiven Liquiditätsproblemen gerechnet werden und im Worst-Case-Szenario spätestens im Jahr 2026 Konkurs angemeldet werden. Așa al spital de Jon scret per mans de Union Portadra, les vischnauncas en so selva. Și il public sei bugen, to è finito col spital Jon. E cau, veninza proprio al problem fundamental dell'intera causa. Quei mia combra de dormir heilen zac. Ok, ja forse bumo un curé so enter ruhams de unicorns. Aber sto quei proprio esser cara grafica. Grazie. Il problema de base è semplicemente quel che le tariffe, also quel che le casse del canton hanno da pagare agli ospitali, hanno meno pinches. Gleichzeitig haben wir aber die Tarife, die sich zuerst jetzt einmal 10 Jahre lang nach unten bewegt haben und jetzt gibt es eine kleine Gegenbewegung, aber wir sind jetzt zum Beispiel zum Kantonsspital Graubünden genau gleich wieder auf dem gleichen Tarif, wie wir vor 14 Jahren, im Jahr 2010, gestartet sind. Oder? Also, ok, que fa ja senso, le tariffe sono nostre scelte come vaga di Rons, sono si c'è probabilmente constani, in spetratimo vi dos davos dos ans con l'inflazione, ils pials costs per engagiar personal, che je fisch cards, ni els medicaments che vini papà massiv picars. Ja, aber insomma, tarifes. C'è qua exact. Ures pimpin exquars. De esempio, ein les tarifes, quelles cifras que definiscono conche trattaments en spital duesen costar, respektivament conche canton e cassas de malsauns pagan als spitals. De simple. Aber scom ben savens resti po simple. E fosanzi in lavoro de doctor de declarato qua, a lubuina de Dr. Snuggler. In Stuesland chatta
aber la chatina ga da differenziare pus per dentro stazionare ed ambulant, ne? L'uti ambulant, stessin scinciata Tarmet, che data pil 2004, che vegnin bindi diventa Tardoc. L'autir Tarmet, stessin dic il Grigiun e l'antira Svizra orientale ha ginet las mendres tarifas insomma, ne? E lo stessin son dic che quelles tarifas vegnan contrahadas dentro las unions de las cassas de malsons e l'union de mietis. Tot questo es nus di, ne? L'umas nus pervi tia il stazionar. E l'aufor si push per da differenziare dentro la somatica acuta, la psichiatria e la rehabilitazione. Las tarifas de quelles tres partes vegnan zwar totes regladas via Swiss DRG, Minchina ad entonces un sistema de tarifas. Tier la rehabilitazione, quei, per esempio, ST-Reha, e tier la psichiatria, Tarpsi, che dil reminen gebain, il nom dil Chunavel Teletabi. Chian spediu ort la band. Per quei che l'era digin curios. Cu quei che nus lein avrebbe buffeina lavoro de doctor, se restringinza sil più important pils spitals normals, la somatica acuta. E poi è il Swiss DRG scotal. Il DRG, il DRG, è da principi una lunga gesta che viene scafidet in una istituzione onorabile che fa paugauter, che da Cesar tutto di in bureau e studia intorno wie da singles pleits e lo scriver in talentiale surlonder. Na, quels. Quels, exact. DRG staat per Diagnosis Related Groups, a cui è quella gesta cau. Mincha linja è una gruppa de cas pliumens semillants. Sco per esempio, Herz- oder Lungentransplantation oder Trennung von siamesischen Zwillingen. A cui Implantation, Wechsel oder Revision einer Hüftendoprothese. Ja, se sente plantio medico, si mese d'operazione. Quello è transplantatio corpus totum domate. In una transplantazione di un tirchirp a domet. Stuia sta a domet. Questa è una buona operazione. Questa straf. Domet. Yes. Was è un fatto? La flotta istituzione Swiss DRG met da quella scorgius codomet naturalmente bus in sia gesta de gruppes da gas, che fosse per els de memia. Il principal che Swiss DRG fa è de osa attribuì a micina de quelles gruppes una cifra, quella valeta de CW, cost weight, con quella vindau a micina de quelles gruppes in una certa paese de costs, ascida di. In una implantazione di una protesi del colonna, per esempio, il CW da 1,4 in infarct del cor 0,6 ad in grazie in una scienza, rispettivamente in portoria in spital, 0,29. En tras quels CW sanza osa conc in spital pomintia mai centa quin per il trattamento. Quels CW vengono nominati moltiplicati con la base rate. E la base rate è una cifra che minchia spital fa giù con differenti gruppi di casse di malsons e che il canton sta alla fin finale bene di giù. E il Grigiun invece quella base rate da presente o a scegliere. In Svesa, spitals grons con biaofferta hanno per regola una più alta base rate che il spital cantonale. Spitals pipins, ma spitals specializzati, come la clinica Gut, che stanno essere pronti per tutti i casi, hanno per regola più costi, ad esempio una pipincia base rate. Ma vediamo un esempio. Noi siamo implantati in Nief Kalun, CW 1,4 e noi vediamo qui, mera, il spital cantonale a Quera. Hey, qui è una... Chi ha scritto questa poesia? Questo serius, ok? Che l'uns è da qua. Also, e da pia in Nief Kalun con CW 1,4 etc. Nostra Cassa de Malsons è la Helsana, che sauda la gruppa de cassas HSK. Qua dat pia in a base rate da 9.790 francs.
fa la finale 9.790 ga 1,4 14.244 francs e 40 raps. Ach no, quasi 40 raps, schon zu erwähnen, ne? Ma ja, jetzt 40 raps fossen, si man sind de pli pils spitals, ne? Ja, aber schon funziona quelle tarifas pils tractament stationars els spitals acuts. Nieba, i funziona ja bo. Els spitals fan deficit. Vol dir, las vischnauncas ston sien. L'Engiadina vai per 2 milions francs. A Tusaun schizon per 8,2 milions francs. Clar, quei credits in una versione creativa da danès. Si dir, aber coc il spitals dovessero insomma pagare una voce els credits, è lo not tan klar. Aber am kreativsten hat es der Kanton St. Gallen gemacht. Der hat über Jahre den Spitälern, wenn sie Defizit gemacht haben, gesagt, okay, wir zahlen euch das Defizit, aber wir schenken euch das nicht. Das ist ein Kredit. Wir geben euch einfach ein Darlehen. Zwar zinslos etc. Und irgendwann sind die Darlehen angewachsen auf 163 Millionen über all die Jahre. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt tun wir die Darlehen nicht nur, dass sie nicht zahlen müssen, sondern wir machen es noch kreativer. Wir tun sie in Eigenkapital umwandeln. Da hat man einen doppelten Effekt, oder? Da hat man 328 Millionen, oder? Dann macht man aus 164 Millionen Schulden, macht man 164 Millionen Eigenkapital. Das ist kreative Buchhaltung. Ja, da muss man wirklich gratulieren, also das ist jetzt wirklich, das ist etwa das Kreativste, was ich kenne. A quai con danès públics, danès del pagataia. El Grigiun va l'organizzazione del spitals Boso in Tircantun, ma ben so singulas regions. Per quai cincains el Grigiun mitja vai da pipincha sommas. Aber de principi si fe somiant. Prendinse in a region, quai exempel. Il Spital regional zur selva Jon avon de quarter mes in a gesta de pretensiuns sias vischnaucas portaderes. Poi di revenel madame scrive in qualche vigna vertiu che il Spital avessi in concorso il 2026. In a biale gesta de pretensiuns, bo. Ils paupers de l'Ax han de pagar quasi il doppel de quels de la Stussavia. Also, per burgues, ne? Aber quas anders paupers vischnaucas, ja, tutina bussim non pagar, ne? Paupers vischnaucas, quale san ja, hit sowieso con lor also con lor finanzas, ne? Ja? Ja. A tutas han schon dautier la somma. De nos loine e l'Ax. L'Ax. Ok. Aber porta ja nur, ne? Il pauper pagataia porta ja a wunder bordis. Per questo hanno le tariffe daul, ils spitals duen sorvenir de pli de las cassas. Quello è total clar, ne? Ma se le tariffe vanno daul, schlo venien las cassas de malzons, eba ompicares. E jetzt vol ja noch mein Energien. Wenn wir dir che tots pagen circa dem ja per las cassas de malzons, also ja, personas con pinches entradas venien an vos de nes del canton e personas con fedi altas entradas en tutte nos sigeradas private lo un con sigeradas supplementares tocca schula. Quas pagen ja de pli. Aber de principi pagen las cassas de malzons per ciao. Ils danès che venien del mau public per un conto. El cas de la Soselva, de las vischnauncas, de Sana Soselva, let's paganus tots. Denton eba dependent de nossas entradas. Ci che fadige de pli, paga de pli taia. E d'això és idea socialment forse ci son pigest, schils pagataia so prenden un pau dels costs per mantenere els spitals. Il reminenza d'osten las cassas de malzons è con pais amounts contra pi altas tarifas. Quelles vessen idea lu de pagar els spitals, o diu. Qual è capavel, ne? Perché els han ja manaders, ne? Manaders de las cassas, ne? A quels troven ja lu Maseratis en lor midlife crisis, ne? Aber malgrat tot, den es publics per spitals è inutilment.
in Terra Tudestia, nu che sai giù il sistema de DRG schon pi balca in Svizzera, ein so al vid Londra de reveder il sistema in quei sen. Ins vol pagar il spitals pi fetch per lor prestaziun, dod uns messer low. Also, schon un certon per mincha ca singul il sistema DRG pia. Aber el futur si da danes dil man public per coviere ils costs de mantenere la base dil spitals. Importa bo cons cas ni c'è cas singuls. Che ins schon cercau da 60% dils costs che fossen pia lueba independents da DRG. Yeah. In Terra Tudestia. Nel reminen. Il Swiss DRG che nu sa vain sa base sil G DRG, il German DRG. The original G. Also, el Region wessen sagen mein in meier OG. Con una barba de CADs e tot. Una fressa mafiosa che ho viu ina. Aber ja, de cofos quai che la Terra Tudestia fa buet sich più Region, ha? Ni meier de Palantira Svizzera. Simplement minchon tons e tons de nes pil spitals. Troven els ja sowieso, ne? Nus ein po tuttenina pipaus blessai e pipaus malzauns, ni che nus dios partiri volesen tuttenina bo il meier e dil pi modern tractament per nossas malzognas e blessures. Ne, also, de co bo da minchon al spitals in somma dil man public che crescelo forse un con la cargia minchon. Bien sei, ne? Os pagain se ja schon ils deficits. Il solet che mi das fos che il spital stuessen boadina scriver da quel scrivers alarmants, ne? Sco quel de jon, ne? Ja de cobo, ha? Questa vez essere una sligiazione. Una sligiazione per qualca. Ni è da quai. E da quai. E ja, e da qualche. Quai. Es es rodzenter mai a casa nicht c'è. Quelles vus mos pitchoi.